It's Impact TV Cookie Channel hi avela tuni agenda Manipur Cookie Edition discussion ar vezausi kai ma se milal ki biani na bon chawin lim na kai nei kini na hi tuni ke holim na diu thupi topics we le chasat relief and rehabilitation tuain ke hodi wa hi in achi sa tarik som le gu March ni in e ho district atha ki thin so kamjong district noya kamjong village le chasat village land dispute isu gamle gozi in boina lenta na so in tule hi chi boina hi to a hi i sangea iki tho khom naw hi lo le iki vet to naw iki vil to naw hi lo le hi chi relief and rehabilitation chile hi chi hung kon do dan thu hoi ipi ti ham ti hoi tu nya ho Impact TV Cookie Channel studio ki holim na hin nei di hi in hi ki holim na dinga hin guest ni yong ki kovin ama sa pena mani chu ta la na hin nei ka ting ka koma to hi pu thangkam lupheng ADC member Sadar Hill Samaza Impact TV Cookie Channel thalengin lim na ka hin nei na hi abana to khu pu ngamlal dongel president dongal in pi hamaza Impact TV Cookie Channel thalengin limna ka hin nei nahi ahile hichi chasat boina thu hi 16 ahile tu ni hi that hi achi sauta inna hapta khat hapta ni lang hung chi hi tai ahile to a hi isan ge phau tam to atam zo hi thu long hi thip lang inom ta na relief ki tho khom na ke pun khom na hi bol ta na hin la hi si iti hung kon do ham hi si ni khwa chu ipi tira na hi ta hi ahu hamti hi he zo itam diu hinna isopi naga hon a seiwa la khat seiwi hon i seiwa la khat i sei ki minna is a he zo tam min tam zo itam lo ni ji chun tuni his main reason a discussion ni his a story dan hi aitiung ke pat hamti hi ma sa penin pu thang kam lu pheng ko ma ni ji ka te nang in na hin sai ka ke pa e cha sa tu chung cha sa thil su hi isopi ho tang hul ho kamjong le sampui kumi hon land dispute a hi ti atiwa icha ko na tangkhul CSO ho alo la dang in jong media in jong land dispute na ko na chim ke pane hi ti hi ija so ke ai a hin ichi land dispute ki ti hi a background ni aji chu cha sat to kamjong i ti win cha sat hi uful gam kai langa dinga upi thupi pen le alo la lin pen khat an hi ti hi thusim taki job mat thil tampi cha sat min to hin aum thai nei ji chu manipur thusim lu ya imovin mei lei ten chingburo ya ti hi chingburo ya ti hi thing hanga hauso thing hanga gam nga apang ho agam ne ho ti na hi ichi chingburo ki ti hola hin ichi cha sat house pu cha sat pa yo hi khat an hi ama sa pen ka koi no men ije chun ichi gam ka ya cha sat area cha sat gam ka ya gam jo si hi atam jo cha sat pa no ya no mai ti vai hom na hen lang gam thu hen lang I pilam pi yong le abona cha sat pa no ya anoma cha sat pa thu ana chi khat tabang thu sim khat ya am ni je chun to cha sat te to gam ki chu we ti ho cha sat te hi ke ho ga ma cheng hi alo le ke ho ga men court sa bol we ti ho sampui te hi amo hi thing sela se ning chun thu sima ke mudung yu yin somra trek hi ka het khelo le Burma Myanmar gam songa hi de langa ku na hum hi icha ku na cha hum wa to a chen nau mo na hi cha sat pa phal na no ya na cheng hi ti hi thushima ko ni mo win ai le aphat hung chi le agam jong hi tang full dominate area hi e ho gam hi adita cha sat area hi ko som le ko li khunga be bi hi minority mo chi hi ye chun ke chi thu la hung ke le ne le tu khanga hi cha sat pa jo kuki pa e ho yo hi am ho ga ma hung cheng lu da na an se do we I chu hello we ye chun chi land dispute iti pian pa land dispute hello sampui ko ho in cha sat pa gam ala go encroach abol go snatch abol go na ko na chi problem ni ung do ai chi ka la se do no me ma sa ahile twin pu ngamlal dongal command sin kating athui akiza kina hi chu land dispute thu hi amo hi direct hunga hi chi hungso he poitivin na hi chi masanga hi land thu chu ipiam wang chula ki hepot na
thu hi an ki pia ki ho te khatiu te ta an ki sei jing ke hin za chu cha sat khu mi te ho hi anop lo ji wa hi chi hu so khai tin jong mo na khat nei bin na hi chi hi chan ya di ham di lo ham a pui nei se hi chi asi hoi na chom chom na sei thuin na wa tam kai pun na si banga su si land dispute ti nga hi a hele a chom devin ani khat chu umai ti chu heaven na is chu ani lu pa sun a hin chu ti ta hutin he ja su he ta bang kha hong so do kha hi so tiang le i chung sa nga hen tu ma sang jong sun ani ging zap zap thuin na he jong le ani ging zap ka ti chu hi tu ma sanga khat hil lo le lam kai pu ho lam kai na jong hi memorandum khat na pi sa wa hi it bang khat hi na kami na hong so do thi ame ti do na ana he sa wa hi siam pa khoma na pi lu no hi it's a hosu patikai sa phat sa hi timely hi thi ki bology am ija su ta bang hi hong so do hi thì chúng ta sẽ đó lại kiện thằng bạn sang bên gặp bọn lại tòa có tụi mình sẽ chú đi cái hiện cái hồ loading cái tipa hay lang khana chú any dispute any problem chú cái hồ negotiating table lại tổ có mấy cái hồ phát lệ solution ông thế cái hiện cái gì gam thua vang hiện ta sát committee din muốn cái kiện bị cái sai cái chú agamu wa mi hung chiang lun hon am hogam encroach symbol ki go hon agam ne dana epiha equal power dana am hon ta sat te ki holding ta sat te to kinu to na ne ding atiu su ta sat committee apom lo di he sa ti ki rong ka pom pu ye chun mi gama hung chiang wa mi gam encroach bolo wa am hon agam ne pa adi pa to ane lo am ho ta ki banga condition khana ko di ki ti ko nom di jiwang chai thelo ti le ye to ni che hin enge mi to kina te ding alo le mi to ki boi te ri chu ti na che hipu a hin idin mun plel kana idin mun khat wang chu ti le ti hin le hin ta cha sar committee ni che hin ki hu na di am poi wa negotiation bol lending room am poi ti apang we na ti pa chu ti chu ken ko po me jiwang chai di ka ti nu ai le hi chi boi na su tarik som la gup lang hitan na chiong chi tan so ti bi tu hin aphalang dimin ahum tan na hi le to hi i sei wa le chun ki sei ding hin na luhan na in ki sei ro thai kin chilam chune khar da koi le hin to hi ku ki society hi izania pan la unga hi tam ti kha jang hi darkar hitan na pan ila poi te pan i ha ila win na ven a hi la sum le pai ne le sa sil le chen tam ta jong hi ami nai ki tol jing hi na hi chi ho hi ept bol wa hi le hoi ta manage bo wa mon phat chom pi thai riam hi sum chang thu hin pu ngamlal dong ko man ching ka ki pa su poi mo ka sa tin kha da hin na su ting le si lu ho khat jong a hi in isi mi su to ji so pi te ho za sa mi ho ko mi ho su again thi ta bi so kai ta ben su ting le a ja phasan ti ta bu tin khutu na ni za su ting lung sit na ni ho sun mun chom so ma ko nen tarik som le gu ma thil so som le sei som le gi tu san gi ahung chi dum pe isi kin ka si nom khat so hele transparent channel of relief distribution is necessary na isu center khat sa ke su lo wa hi a tun anom nom ta hai agam pi khat su the rong le center khat su adi ta am khana su akichui to lo wa hi a le hunung ting le ikena an thion cha hi tun ka het hil lo wa hi a he le adi a he le ku kim ti manipur kim hin ke le ho angan si ki ti me relief matters la na ama ho hin phatesa su materials ho hyang thung ho ma ho chua ko na hi amuni ga thunga hina tam pi su polut pe ho tin jong le hen donation su tam pi su hum jong le alhuna ding dol khana hi itup sela alhuna ngai hi ti isi alhuna thing lam pi hi phatika ja isim tu isim bi ngai ti ga si masat no me
adi na ahile apu thangam ko man sikining kating hichi many ko changa nung sikit le na hichi ni ko hin piti da force da na sam rifle han na koi zong thoi ti thung ki zan na ai le in ki hal ha hi khat le ni hi pon na tam ma hi ai le hi cha amo hi umai piti da na thu ki za to ban le amo vet ve ti tabang zong omin na piti nga mo chun why don't they stop na piti nga kham lo ham piti nga action ala lo ham ti kha zang ko sha len ta khat omin na hi chi chung sa na lungel pi nai nai sai chi he dunia CSO hole Manipur mi pi ki mai le lungdon na pen so ipiti le kamjong cha sat ki chu tu to kamjong district tha ding a hi district headquarter na district headquarter district administration no mahin security force hoi ta thing se na mahin ipiti le hitlai bun ta chu ita banga chu in jakhala somnga jani ki ti ho ho mai ta chi chu phong ta no ta ki hala thayam ti pai miu si nung don na pen choi chi ka sei ma sang hin tham sakhat ga nung chi ja chi cha sat le avela chang kamjong district ti taute minority ho kuki minority ho chen si hi khosom le konga ta bang hi chi hi masang nga pa na chu ha insecurity mi pi ho hi ha tham sakhat ki chat ti na lo la threat ti ho hi open na hi lo wa nga chu jing pe chule hi ji thil so ma sang jep ta yong chun kamjong district headquarter cha sa na chun I am hon ai ni pasal khat mo kitina bo hospitalize hi ti yong hi he ji le thu na chun e ho go long ho e ho cha pa hon yong na kai thil lang yong tang pol ho ti mai yo tin na am ho yong chu ni khat ni ne go ji le thu na chu anom tho ye chun hi ni khat le neu ne wa gu thim thima hi ta banga ki do na lo le ki musit na pa hi ni khat la wa chu open na len ta hong so de ti wang hi aki mu ma sa ye ho bo na he diu hi ye chun hi ti chung thu a hin e ho house ho ki ti mai le na house ho ki loi khom ku ki chief council in February ha chun Chief Minister of Manipur memorandum ki memorandum ma ki sei chu cha sal le area village kuki villages ho around 14-15 villages ho hi hoi ta security arrangement pe lo le ni khal le chilang thang kamjong district nga minority kuki ho hi boina lin ta sang ta an to di win apprehension len ta ki ne ye ti memorandum na ki pi chi DPT ham state government in chief minister in ana sa pun ya chu that 16 ya chu appearance an kinai banga chu kito chana thil hu su asu tan ahile ako ma police amin Assam rifle amin DPT le in khanin ni chu hal thena winti in khanin lia hong ka chu sipai ho ela de hi wa la blank file ham khada bol wa lo le pem khada bol wa le aban chu chal be thelo de achal be ne ring thilam pu ye chu gu thima ke bol thil in ki hal ki chu gu thim thil lo chu khan hong ka apana chu miu sina muri ta cha vela miu jile security forces ho chun hoi ta panala wa na to wa la aban chu chal be lo ri ti achal be thi hi pi hoi ta ige lai le ngai wa chu ngai modam ka hepu security force ho Assam rifle le police ho in hal ho chu nanop no bol win ti al hau ki lo ji he dunia public to le CSO hon no mo ki sapian ale hichi commander ho security force command bola station am ho so tuni ya state government in imacha action ala kuki student organization general headquarter in jong hichi ho culprit ho hichi sipai athiam mo ho chu action ala du suspend na bol diu tia government ko ma ki phinan ne wa even banjong bol de ne ti government in assurance api written assurance api wa chu ban to defer and ball away tu jong hen ban to anytime I post ke ball thein ala ti au min ye chun kita banga state government state forces to le para military forces so na munta kita banga mi phabe phanin deilo ta thil na tu lai khanga dinga chu
very inhuman very barbaric ita cho mi in ke hal mi in ke susi ke tio hai ita bang chil open ta nom ta bol the pau jawang security forces so no mo le daw le amo responsibility amo chong a fix ki bol de ti ka sei no ating ahi le twin pu ngamlal ko man sikin ka ting hitabang thil so hi hitabang steps in analeo hen nai tabang so lo ding din mun ya na gyal omam so chai so hitan na hi jong hunung jong le e ho ki ven thai na dinga su hitin ani ki man e ho jong su hitin ki ti deu hen lang e lo lam haung su ti khat suna na lung gel dan pi ma chala pamo na sa ro dinga he le ka lung gel khan sing ka ting na ati chu to lam kai pu an si ta aso ata na tu ha kin adang yong yong sen do no mai thi na yong le focus ka bol nom pen hi tu hi hapta khat tu ni hi isa yel ni chane in ki hal ho ki hal ha pa na suna hapta khat sunga in za khat songa ativin icha resident ho mi ho hi ichan gia boy te diwam ti su ilung na ga ge la jong le akim bu the kin tu dang su yo lam kai pon si ki thon nan tin kasi rum sa hi ahle so ho tua victims ho an lo ke hal ha pi ho he ye kan si ta en kan si masana sun transparent ta he single channel khana he chi athung dilum dol khan he phatake athuna athun ding lampi ho hi akitu ma ting amun langa jong khu phatisa he chi limited so he distribution ni phatake cha he achi la ding lang do ka si no min na kan si dham phamon sa lo wa he ku kin pi ho hin ke kel ho hi ka ngan si wa ti wen na aya a ke kel ho ta ta pi ta ki ngan si ho hin isan gi ja he phatisa he record amen ti nam ti ka het nom ki ti le angi mo dam edi ome record men ti ngai chi tu ting le ka za ha dia hi a he le CSO dang dong ho loi khom chom min jong min amun su sa sat mun ga vet nom ji a jong su e si donation ki bol ho relief materials ho jong so ma hon aga pu wa si jong so min na a koi sun putan lang no kho po nei ai la record hi a ki tup the nga he hi ta bang thu so en hi ta bang ho mon sun ki thu pin hi ta bang hi thun ding ki ngai tu e ti su mi ju sit e ye lu hi na unity khan hi hi do khadong sa hi ki pam ta hi ahen la hisa hi phatisa hi achi tuplowa isi min ti ha ki bol wa hi a he le yo ting le ki bo thi khadong sum the hi ja so ye sun single transparent channel ka ti pen hina akingan si pen khat through a hin apo ju ka phung taw jong le helai sun aji lu na khat ma hen lang pathian ki ko hen lang kulanga ka thun tiang ojong le tai ba bol thi hamna ake ke lor bonds ke azol ta ojong le imfor hopi sunga pa holoi ke so ka hepui alu wa ri kloi khom som ho akingan si ho chun patisa su amien te no wa apo sa hi le kulanga su aga tha ojong le aga tha lut num ho so ki tha ko ta pui ahen la itbang record khat su amien ten du ka di chin na aku ti lo wa hi anom nomen kulanga su akingan si ho be set chum be set hom khana su au ma hi ale yo ting le kulanga ho alhun dol khana su chung mai thi thung lo mai ke sei thi de puna thung hung thu nan te ai la i lo the sa khana su misunderstanding get hin khat su thi ai ja su hit bang khat su bolen apai hi ka si nom kin ne adi na ai le pu thangam ko man si kin ka te hi relief and is rehabilitation atil hung ki pu ho hi tam taung so aki son lu tan na piong ki pitane ho MLA ho minister chule even nei ho cookie society lo nai ho so pi mai tai ho even naga ho kisan ho he na hi chi hung ho hi ela mo so mon pai tau te ai ho chu cookie cha te khat hi na ya la chu iti tu a hi iti pano ila nga ham na hausa ai lo le semang pachong ai lo le khusung district level ai lo le ai ma isang wa iti pan la wa le hi chi cha sa kho a ve la ipa sa thai ki dio ham na hi chi chungai na lungel hin sai ama sapenin tu chung cha sat thil so a victim ho sumle pai ne le go wa hin ki thu pi yo si adi in ku ki cha te lo zat dang ka ti le na me le CSO hin chule dang ho yo si
individual han lang organization level hiong le ti ho yo si chunga impact tv cookie channel minin ke pa tho kan se chule e ho long tu ni hin na sei bangin ama hi na the ya ga chi yong tam ta chule e ho apex body ti nam cooking pi manipule ke lin ali nga thai chun immediate relief ti de tan tin chu na gari ja tham khat to lu ni thil lo tam pi ga thai aphai tun to ai bol di wa de um chu zon pungam la lin lo se yin relief and rehabilitation process pa hi tham khat hai sela avesui khat ni ki ta avesui ya hai ta streamline bola channel khat na hai ta chi ding hi ding pe khat re na man se chu ka na ka ga se be hi in cha sat khu pi hin cha sat na hin committee khat chu umin te ti ka ta san de tan tu le pha ya hi committee khat au manga yin chi committee chu ka het khelo la ku kin pi mani pu no ya ke kel ho thru a chi pa chi hi ying le pha ka sa en ken jo ye chun mi hi pun han lang ai lo la ngai lu he ong le ipi ha phat ji ham ai lo le transportation boy ji ham khat na cha sat ga phale theilu mong ga thung theilu mong mi phep khat de alung the ho achi the ho ma tu da nga ama gari achi ajo kham kama ga pi ho choi le apatai na amun la nga hon receive bo lo record maintain bo lo la phatai cha sat ga phayo lo du ho na ai ba nga chu ki thu pi no ma mi tam tam di chu tam jo hi cha sat phayo lo ding ne di chu individual la yong le organization level hi yong le i chu ho ding chun to ku kin pi le ke le na bol pa ti pa hoi te mi pi he the yo si ala social media lang i pi lam pi yong la hoi ten ki the thang ala mi yo si he hen la i chi thu hen chi hen la hoi te ku kin pi ve shui ne nu yin chi ti ken yo ka de to le cha san hi to yao hi rebuilding cha sa tha tun do kin ding ti pa hi ti ku kin nam yo si tu dinga mo to ka se ka ga sei do no mi ali chu cha sa hi tu tung cha sa thil su hi cha sa te thu se se lo ji na mi su lu ne ani nga ka ha se hi na mi su lu de hi chu ye chu ku kin nam mi yo sien hi cha hi pan la de ti hi de yo mi ne ya che pil ka bo le kin jo pan na thei thea pan la de ti ai ya impact tv so pil ka bo hin tin ama sa penin ku kin pi manipur alo le ku ki chief o na ku ki chief association ku ki chief council ki ho hin political level la ipi pan la thiam ti ma sa pe nai bo lo ai ka dei khat sei la tu a cha sa gam ka ya cheng ku ki ho minority ti taw te na kamjong district ani nga so minority hi bin chi minority ku ki ho e ho i chen yo na diu le kho sa na diu i kho sa yo na diu hi security e chun security hi hoi ta au mai le i chen yo diu i kho sa yo diu security lo wa chu tua to ba thu le la hi aban achal be bi ai wang le i chen yo na diu hi mo ha samai e chun gam kai khat i pui pa gulup na i pui pa khanga pa na thusim ki sei na cha sat ko pi te thusim ya nam honung sei do na hong kon do na hi je chun itabang gam kai khat itabang ko pi khat i chen jo lo ji wa alo i ha lo ji wa da ha diu ki hi ge lai na do i chi om lo na ding hin twa ka sei bang chun pan pang thei kim lang ka he poi house ho lang ka he poi minister ho lang ka he poi mla ho lang ka he poi i pia panila the wan political pressure pe thin pe hitin social pressure pe thin pe hitin tule government lang state na hayong la central la hayong la pressure pe thin pe hitin ji gam kai hi sipai ho security hoi ta uma amuna po siya nam kan auma sipai ato ting le mi pi chung lu mu cheng ting agam kai hi i hu yo diu ham ti pa hi ka de hin hi chu ni chi pen pai chi hi pan lao hitin social organization teacher social organization se hello in mla minister ho yo se about he yo sim chilang hin security pa hai tu in main emphasize bolo de ti ka se no tule relief long chai le la ju ni sei ta na e ma ndi la pang the ho bunga pang the gam ka ya pang the area pang the hu le wala pang the pan na the chun pangu te ti to hin relief na relief chung sang su amun langa khu henge to azong hi khar khel lo le
kia kia le hon san pul langa collection bo lu ben so tiang le bank account hon pi win na so tiang le tribal market na Relief Center han ke hong su amon ke tu lu ji ham khat sun tuing ka news tam khat sun KBC office langa chon tai oi lai mon sun Relief Center ke hong zong le a material so pe hi amon azanga ke tu sela thung hena so for example single channel ka ti pen su Imphal to za sat ka thun ding su transportation ngai su very costly so na tam ta lu de tun sang som ham la khanam tha dem khana su chi a he le gari am khat mi am khin dinga su sang som thumlang for example la ka tina kisumang the ida su ke la su khata kai sa ki ngan se wa he le organization dang dong ho bari chom ho in ama ho thua su akibola hi a he le ama ho hin an go no ba ni khat ni ka tham khana he sin ting le hen isi material so su ki ding a hi Ativa head san ani wa hi a hele isi donation ho collection ho su hong ho mal ma ho hin arrangement khat transportation khat suna agun thi itam da agun sam ti a hele ma ho skekel hi I had no hi til phan tam ta na bol win na tu ma sangin ya sama ho hin mi ho officer ho ti diu ham MLA ho ti diu ham ma ho ko ma su ata wa si wa hi a hele man bi ya si transportation charge su lu hil be asu hisini tiang le sun tiam khana simi jam khan so ake ho pi thi wa hi a hele sum su lut lo wam thi le a ho ti lo wa hi a hele ake ro ke poi ake so ke poi a som khana su a phat si am khana su a them thama ake tol dinga hi a hele ake pu sa nga su ake sumang hi tam thi lai so na iso hi si ja su single transparent channel khat su man lang pe tiang la phlang a thun tianga hi le khulanga hong su thuna type bola KSO umam lo cookie in pi umam alo khulanga eastern cookie session ti humna aiso local leaders ho the sun pata kai sa hi monitoring committee ham khat asim wa na isa thil ho hi is victim ho family wise dham large family small family asu dungji as hop diu ham ai plam tan lang jong le ama ho agun dungju wa hop tiang jong le khulanga jong sun tu ne hi si sumle pa hi jong le Relief material se heyong le aki hom do receive ki body ti hu maintain bor ngai so aku ti lo wa le ne khat tiang le kei ka sang poi kamu poi ti the lai ai na ya so single channel ka ti pen so aki ngan si pen khat so ama mi tha sam jong le ke so mun mun am so la na mi khat mi ni ho am khat sun ki kun khom wa tai na bol wa isi phata chi lo wa le anom no men enge aga thun so kho ba yo ka se banga so aga thun jong sa kho pu ni jong le ilenga record khana su intri bolwa iza ka tha lu ding we atiwa ama ho na ka tha jong le transportation charge sum talo pisula na anawa ekati he aiwa nga su thil ho su mi jo si chi jo the na lampi a hi be set lo ja su long sit ngai lu tu ni jam khal chun thil tam pi su ki dong khom jong le a tha ding mong khal le ta ke sa ding sun a ki ngan si pen ke le hi le ke thu sun chỉ là cái gì đi sao nó có tiền làm cái tụ giờ bình tề, cho nên cái gì biển ông phát sẽ hay lệ, ông cái giải tiếng lệ, so se tarik som lu som si apa na cái thôi pin anh bị họ si so hay thì hay lệ, em time sam cái point, sang cái point na, bắt cái gì hay si at least bola, pan lo ho cái gì, is ho dong su transparency cái này na, akwa hay lệ, audit bola lại đi su, is also sumla pai ho hi patikai sa ke bol thiela hi ala tu no ala thung tari su iti thun ham kun monitor la bol ham benga ham koi khuna lu ham mun som lu ta lang le as ho su yo ting la alanga amu ding dol ho sun ke kamu poi ti ho ham khat sum khan lang le e ho le ho ki boi ding khunung ting le za sa na khat sum thi ham min sim thiam ti su adi na relief material chule isi ki thopi na ipi ho hi CSO leaders na organization leader very transparent ta ibo beauty so hi na ngai sa na hi le twin bu thang kam comment si ki injo an hin sai khat chum manipura hi thing hang lang hi ai ho ku ki te acho ma cheng lo lama ho iso pi ho acho ma cheng ti bo na iki helmet district ana ai le injo an hin sai khat chum
police force ai lo le chi force wa hi van bit na dinga koi ngai ti khat na hin sai na a hi le force wa hin isan ya event bit zo di hab do it depend on the force or ai ho chu understanding ha ting le peace um de hab zai ka su nang neo khat ka comment hin ko ji si pai chu isan ya inga zo di hab na ama hong isan ya nga zo di hab ti khat na la hin na cha chu sao khoang về lệ pathin hậu chế hi về nó mà hoàng pathin hậu là ngàn nó săn đuôi hi về này anh hi chỉ có hi conflict này bao hi chỉ forces này at dâu tham or ai hoa cô nào không độ ngàn luôn kia thì nó sẽ cho nó question cho til khó ta cái thế này anh đi mihem kicham na ai lo le lung mong ta kicham dia la chen khom kiti hi mi dang ngai lo wa chen khom ding ho na chen khom ding ho kinuk tu na le am ho ai khana chu de hi anh đi a hin to a hi event le yo apa de sei ta bui na ho ai lo le ja tum ma so na pa na neo wa o lo la hung ki pan a hi ye chu yo ki ka hin a de chen khom pi ho to ta ho lo ta hin pi ha mutual trust hi trust deficit na trust deficit ni umai ta chi deficit pa hi ga su dim ki ding ki ti chu tu lai ta tu prevailing situation a hi silva hi be se lo de hi ye chun chi hum thei kit ka chun chi lai te ni ki ka wearing groups na ake boy te ni ki ka alaya ding thei khat apang thei khat am mai le chun ite ni chu ki shu to lo wa ki boy han ki hon han lo le ki mi thi hon lo le face to face alo le body to body a contact lo wa na ita alaya chu pal khat am mai le chun cham khat a hoi thei ka ti enge chi so permanent hi yong le tu to adanga chi so dar ka le ka ti hunung le pha nong chi le amo yong christian machine ni khala forget and forgive chu hung mo hi pu a hin tu adanga present tu situation adanga ma chu ken chi sipai ho chu na government ni ho chu ki ka wa ding pala pang ding chun adar ka le ti ke lungel ka se ai le chilai chun ai le ho lin ta dang dong ne lai cha sat ke lo ala adong hong hi ling lao mai theo he na so pi ko kinai hong hi amo ko ma hi pi jidan su pi sai nom le ko ma tu to a hi cha sat langgam ka ya dinga cha sat chu alin pe ne mean center of mayoshi education han lang ipp social lang ip ong la bona center an historical place khat yong hi ji chun ya thu pi pen khat ne ni chi banga thu pi ta ye lo bon cha ki hal ha thei ta le adang si chi wan tu to a chu ki cha ti ya na lung ling law na chun alo dim ju he ti chu am sa a hi ip yong le langa i chen khom iso pi ku ki ho na kam yong district ma chang ku ki ho yo si adi in house ho ko ma ka taw na num ka se num cho he le engi thil ki ti le si na hi asi la pha nop le da ki ti to khom jing hi ji chun tu to a hi da na phat i jot pe no hi ji chun lung la po te pathin sungu tin tu le inam lam ka ho yong ta san no hi tin lung la po te ni khat le e ho yong hitabang dana ai lo hitabang gen theina ha san na ei lun khum pa ni khat yong i ho dinga hum ki ho do de hi ye chun lung la po te pathin sungin lung lien tan pangu te ipui pa gulup na ipui pa min than na ipui pa kyang to chut na ho gam ho hi bai ta dal ha ding ai lo la bai ta nung sun ding ti pa he gel po te na nam mi te ko ki nam mi te mun chom ma cheng ho yong ki hon yong kan gel kho jing ngo ve kan ngai lu jing ngo ve to le apart si in ipilam pia ka pan the deu ham ti hi nam mi te ready ka ki jing ti hi kolang kam jong di sing a cheng nam mi te ku te ho ko ma apil ka bo no so le tu sunga unau trai da ho de tau te na tam ta en akona lip meters ki ho su mi ingai lu wai ho sa lo wa hai le ki bol nom lo su is ka su pi ka sang ka me ka di san pi he ka zal nam san pi ti ya su mi hung som do hen tin na tu sunga tarik som le gup na thil so apa na jiwa pa na thil ki bol ho hi iso jo si hi so pi sa na cheng ho na yan thina vin te in lo ki hal tha lo se ki hal wam so kai ki ti su lung neu yong su min tin hi jong le lung neu na tu alam pai pun se banga so lung neu di lu wa na mun som ma jam do ading i ham khat lovin tu songa thil ki bol ho unity len ta khani he ho nam sunga hin na mu thin amin hi se ho hi
ลุงก็ละเกี่ยวว่าหันสันได้นี่จ้ะนะตัวเตียงเลยสิประเทศเราเอาไหมประเทศเนี่ยที่ต้องให้คนปีไว้อัพโหลดกิมหันล่างตรงเลยอัพตาขังโซเทหิที่ว่าอุณหภูมิดังต้องห่อ even outside Manipur ปนาจงมีมาปนาจงนะที่ห่อลุงมุนทุ่งตามุนสับอินเดียก็มุสงา even outside India ปนาจงนะที่ห่อห่อหิอดีอาซาสัตโซพิวนาที่คนอากิยัลโตว่าสาเหตุมาสาสังหอยจะเส reconstruction rebuilding สาเหตุที่เปลี่ยนสุนะปัจจัยสาเหตุอัมตุกาเสียเหตุปัญหาตาละว่าgovernment side lang apana ku kin pi ho still ke so level la si ding do la si jule helanga metro city ho pen su athun ding do la athuna phat ke sa he transparency ta hai thi ang ki to a si na sata igyal to pi du ma ka di khat kin ga phone do ale chalai ga sun pu thangam ko ma ni si kin ka ti ai ho ga sai ding Mizoram na Mizoram Tripura chale inja puin hin sai ma pu namla le ni sai bang state dang dang ko ni long support chale lung hem nai le lung mon na thu that jong hong chale adi lo hong kho lo ding ti san gyang na support hong man ti chia wang se na chung wang phat na ti ram na hong ki pun khom na support na ti tham na ki ngai lu na ka hi chi hong kon do pa hi ai ho neighboring states wa ko nai te hi chi chu ja hin na lung gel ti mam case dang hung swa chi tabang higing kamor is it this the first time yeah tu chunga cha sa thil so ko na hi ya masanga na ki ja khalo na masanga na ki mo khalo thil abe imudo ni ja do na khana chawang si na chung ya ki pa mi ti ni wa hi aji chu tu ni sana 1992 93 up to 97 na khat kukinaga conflict ithina e man na ho hi dia ninge Manipur sungam ho chu chomat na koi do ta diu tin outside Manipur la mainly e hon Ethiopia yelo Mizoram miyo te hi amo ko na hi tu ni chan chi khangla ya chu condemnation dem nai yan lang alo le lainat pi nai han la pu nat pi na hi yong le ta bang thu chang ho alo la na to ho i ma cha kim khalo hin ala ka sei khil dam na anam khata jong tu chunga ta banga e khalo ti ta anum khayong le kala na khat ba me ki thei be se an hi lo ji ju anau min a hin tu chung hin wang phanum ta in amon jong tu chunga cha sa thil so aku ni ka so pi ka una ka ti san chan pi hon ta bang yan the tho na ki hon jong ka pu nan hu ve ka lung hem pi ve ti a thu pu nan ne wa chole e chi thil ke bol le thil di lo hi na culprit ho dan dung yu ya ajan diu dol go na ti ho ta bang thil tam ta an su wa thil tam tan phun do pau hin ani e ho ding in jong lang khana chu kinep na ai lo le pa lung mun na len ta om ye chun Manipula minority hi jong le hen ta Mizoram ku ni khat le e ho ding a jong chu i kinep nau ti pian chu hung hi de ni khat le ti chu by blood na relation by blood na so pi hi nau pa ni khat le hung le do thau thau de hin ti cha isu pi ho tu chunga he ta bang thil khat an bol pa ki ho ding yang kin ma min so le lumona me ni chun cha sat khumi ti han lang agam ka ya cheng pi ti ho jong le lung neo bo te pa thi ni ho ri on ni khat le lam pi hin gong nan te ti chu sam phat ken no supplement ka ga bo ai le tu in bu ngam lo ko man si kin ka ting na relief materials su injanin se so very transparent po lu ding chule record koi ding tam ta na hin sai ta na po lu na record koi se lo distribution ka zong kin na hop do na ka zong kin hin ale hi distribution pa hin nang gyal da na how to distribute itti ki bol han lang le I see victim ho zo sina atong kho yo si ula now pile pu ho zo si kwa ma hi a hi thai up to hinge up to container chu ki chang zo di ham na hi ba chu apon wa chu ki bang chang chang zo thai di ham hi chulanga i thot pau chi lo ben amuna ko na ga ho di dan pa chu nang lung gel da itti ki bol so hinge apoi mo khan hin na tun ke la ho in aga bol ho le alo wa la dang dang aga pu lu su amuna aga thalu na bo ben na I see individual to la family household ham khana su hop ki su bol lo boi su na ya sa amun langa su koi kingan siwam lang su aki ha het pon na ai ke het khil wa hi ale ku kin pi ho jun ke la ho angan si wa he le ke la ho to ulanga ku ki isan ku ki si association ho ham alo amuna lam ka ho phat to alo wa ke so jo men na ku kin piang chom thu na nei
ama hot sun try apollo ngai su apollo wa tu masa apollo wa apollo ka ti ke bolo hen lang khulanga amuna su ai thele bon akingan si pen ho jong khula ko mi som be khu station je han na ting helanga ho jong sun tun helanga pani mi gari hi jat hong gari lot hi jat hong sum hi jat hong ki pu e amo ho grum ho sa hong wen amo ho mong su personal like mu pinom jo sa man pha no me sa hong we ti ho be su ki het to han lang na hilanga yong paten is record sum han arun te ngo ki zaman han lang amun lang arun te ngo le se meter so hi se bang sun op ding dan su family wise mi atam hom dung ya su op thi ham na abang khalos mi khat mi ni mai the abang khalos mi som family khana ju ka ti he na asung ya so aki hop ta jong le ama ho avet nu wa khulanga lam kai ho sun monitoring center ti diu ham alanga committee ti diu ham ho sun phat kai sa mo ho phatin pen pen agia khanu su ni si sok ne nu khat chung de hin na ama gen the du to an su mi in de lu ne lu ba mo su ja su ani hu ham phar phar sa sei pi wa ya ka sei banga su ni ko khat hi men tien han la ki hop tieng jong le na tu ni det hi za ni hin is ki hom do en is family hi za ni ko khana so hop lo ta on jong le awal si su continue thei ki nu so la ala ki hom si phat ke chan asang ho sun kar si me tu ni sum he za hong lu na an sang se he za la wa hai le si pon sil ho si ho ti ho so sau rak pakhat na asian sai so nim ka so thi dei jong le ka ti hi su aki men tien lo wa hi a he le helanga hon tam ta ki bol su kulanga su masalo the am khana na thi ki ai ja su isi distribution pen wa he ki tup ta bol na ye ka ti adi ku se tham ne khat na supplement ka tu mi in ja khala somwa alol in jani ki ti hi alho mi talo tamata me ta so ya cho chiwang system khat wang so ta min tin bol ngai in te na amona hauso wa hi in alola CSO ti mai o tin na chief solution ho no min tin KSO yang min tin amhon yang pan chu ha phata la di chu di amin la yang la di ta san amin na chi chu hin tin le helanga ko na chai le la ai yo ni sei ta na ta le ilanga ho phai langa ho to amuna amho wa chu aphat sia ta ya ba hi jo nga ni chu le distribution ni seu yang chu na khana chu mi ki gin mo na lo pi na lo konung le etiam khan ai bol khil je wa ikina sang wa relief wa ko na kina na ine sang wa chu tu a tham khat ima sei wa discuss bol wa igel pau lo he pharam ti a chi sei ki gin mo na i ma cha koi man chi mi in ka lo ka ya ai lo lai ha profit i khat ding chi chu koi man lung thim nei pon ten na chu asia igel lo di hin tin mo a konung a i boi lo na di ti pa to pan la ti pen suna to ai pi ham khat provop kana too many cooks spoil the curry ti ta ham khat ya su pan la ti su kichi chet khat sunna han lang for example sada hi slanga so ho sam ta jong le langa mo pu ho ke so pukin to an mo pu ta jong le ichi amo pu ding pen khana ki koi ke al ho thu su han lang apu yang so ki pu nom jong se ta wen na ga ki ber se ki an pu na ho pu na yam khat sun han lang a ke so ti tinga jong mi su ke so ti na sa pheng a so bol kin wa ahung le nu kin jong le thi lu khat ma su na ki chi chet khan khana su akingan si pen khat ke so sunga jong su lam kai ho executive member ti di ham alu wal mo kingan si ven ten nang na pat ngai je mi hi ja dal kari ti khat su monitor bol ngai su na su hi lo wa hi a hai le ami yo si su ki lai na su ke ki pan no ma hi ami yo si ki pang the lo su na ammo pu a ki chi ngai je si thua pa na su a chi lo wa hi a hai le transparency sam lo wa hi le ho sunga boi nam the hi ki se boi ne koi ma kin mo na wa sai boi na relief thu na ya khat ga sei be ni to che ho panding dan lo public sai na ko na CSO sai na ko na i pandi dan no chi sei we to ya khat ka sei no mi state government na ko na khat we chun ni khan ni chun cabinet decision allow in khan alak thum ti na lak thum there's a 50% PM ma cha 50% PM sa di hikit na lai in khan alak thum ki ti wa hi alhom be se ka ti ai na lo kangim hela kati asunga ne ipi ne lo ipi umam amdan so sumla pa ipi umam ti hong so umna lai de so le
tu la ya in khat lak thoma sa ro di ki chu the de lo why ki you know in ko lak thoma ke sa yo lo wai ti tu la ya ye chun ti hi government kitile minister ho MLA ho ti cabinet decision pa hi itilam dollar chi incrementum thiam review bol thiam chi pa hi panela piu le ti ka sei akisi ngai su emergency ri ma dinga sa pet na dinga suna kipi ham na alo le to hi disaster management PRT assessment khat assessment khat hi district administration apana hi assessment khat abole ki so na aji su hoita assessment ki bol tinga hali in khat na chun in ali an yo min tin na the property on so hin pon tin hi su ong ki assessment ku sai ting le chun hi mangi ti ho so mi da ham to government lau thum announce bol pe so mi dam ti yong suna amo pu ku kin pt du ham wa hele KSO ho lam kai hon chi patike cha hol siluwa chi athin mi he thi dinga na adi na ko sei chu immediate relief ai wang la ko lo in khana lak thum ai wang chu lak thum ma chi ki chai de he ti wang le che wang alhom wa le the pun de ka ti chi hi na khat in pi lang la KSO lang la house ho yong le or minister MLA ho yong le chi pa he na jam khat ani yel kho su ke de ka ti a chi ti lo le lak thum ma ki chai de he le chun chi wang chu phamo be se de ka ti ling mo lo di in khat lak thum ma to hi in se lo e khat thing lang chen ki ti hi kum khana ki gu na hi min ama lo aki ve na ki wa na ti chu kum khana de nga plan ta chu annual plan chu ale chi lo awan ho yo siang cha hal sit pi ta chu lo ki hal se ki ti chu pa am ta lo cha lo ni yum ta lo chu ye chun ti chu phiet the yong hello alo da upai mom ta lo ya na ti chi yong chu na la ye ni ya chu akum khat a plan yong ki chai chu plus ai na ane go yo siang ki chai ya chi wa ki tam cha khat lak thum chi immediate relief file it's okay apatai ai wang chu lak thum ma ki chai de wang le chi wa ki alhom wa le review bol na ding lam pi khat lam ka hon ngai to le ti chu ken yo ka de da ka si ai le a sai na lam zong hi ta na ai le tu hin e ho cookie society CSO organization chule mi pi ho zo si na chule e ho cha sa na ho hen lang ko ma ipi vai tha na nei nong hanam ipi sai nom na nei hanam cha cha hin sai pi ting ka sim sad da sim ka ting na tu sung thil so a hi apang lu te am da poi ti taw china pang su ke ju nei sulung rai sun lang jong ada ku kin pi house ho alwa ke so ho na ke la ho isu suting le yu si ta now tribes even sen khom pyo me ho adang dang a jong hi che ho a pat na etabang lumun khat samun khat su ini du pha ka se isan gi ya hi e ngai lu na hi ti hi na i chi sa mi pi te hon jong he lo ba suting le chen do na te ding ama sa to bang sa sit lo mai the ai wang to yuan si pen sumla pai ho yong su sumla pai ho jong hi itilam da na hi bank account ki hongam ki hong lu ham to asuma ga lun ho su khulanga su na mo ho sun account na he lu no ham alwa suma he op pai pa jom ti ho hi what kai cha hi koi tu ma atam ting le in le lu sa nam khana man thi ham na ya su sian to te ding khan hi khosung mi te hon jong agia lu ba yo ting le kamu ding dor kamu phana he ti ham khana ignore ham khat nek li ham khat na nek lem khat ani wa hi a he le tu sunga tabang a hu khat he web khat pen hi ka ti unity hung do pen khat hi mo sa khunung ting le ka te hi san gia ti ham khana amo ma tha na lo dinga he khulanga hon jong gia lu wa mo punani hol yo sian jong haren sola panuwa transparent ta anu ama khunung ting le buin thi buina im sa am do dinga na ngai tu ba mi pi hon jong hi chi reconstruction rebuild ai to ka sia he sa he na atika sa ilung thim wa po na na ni tu ma he taw na ka he po ting le to ai bol ho lip me ka he po na to sa na e bol jom jing ding he dim na ka ga ni no me ne ken cha sat committee ho a chai na appeal ka bo nom che le tu chung hi wang si na hi yong le lang khana e ho ki bol hi le
ให้จันหล่อมาให้มีปีอะไรนั่นมีปีในปูนั่นคู่โลดีไว้ยี่จุนวางเสียนั่นจุงเฮียงละตู้จันนะที่จันเกียนั่นมีปีเตหออะไรแหละรัดดังหอนจังที่จันเกียไอ้ปูนั่นปีว่าไงดูน่าวฮีลุงเลี้ยนนั่นกี่เหล่าลุงเลี้ยนนั่นแหละในปูเตตีฮีเนี่ยเขาจะพิลกบอลหินยี่จุนนั่นมีปีปันที่จันนะจะสัตถะสัตว์โดนนักกิจดิรีวิวรีคอนสตรักบอลนั่นที่ไงฮีย่อจันนะปันกี่ละเดฮีอันนี้เกลโดจิงวินลังจุเลCSO ลำกายหอจุเล MLA Minister อินอีเกลข้อเดียวว่าเดี๋ยวจูยาเอเชีย security ฮีอากำกายาคู security สิไปอีจันเกียตั้มคอยลุดเบียดที่ฮัม posting ยัดซิมฮอนโดเบียดที่ฮัมที่ป้าฮี priority อินเดียวหากยังไงเกลเดียวจีกอร์เมนก็มา pressure หาพี่ไอพีเดียวอากำกายคุมีปีเตลูมุนสาดีป้าฮีก็เสียมุนนี่จนตัวตู้จันแกบอลลุจุกป้ามินอีบอลเขาอยู่วินอาบานาฮีอีบอลเบียดอีเจเบียดสาวตาอุ้มนั่นไล่ฮีจนมีปีเจ้าเสียเอ็มไออินดิวิลที่ยังเลย CSO level ที่ยังเลย MLA Minister MDC เขายังเลยปันนั่นที่จะน่ะปันนี้อีลาว่าจิตาสัตถาสัตว์ดอกกิดดิวอากำกายาคุกิมีปีเตลุงมัวเจนนั่นดิวป้าฮีอีเกลข้อดิวเอทีอาศัยนักเสีย cause of the problem ตัวที่ว่ากับอีทีเปลี่ยนสุนะเปลี่ยนองสูอีที่ลำโดนละ settle ดำทีหมอพูดในหอนกอร์เมนก็ให้ป่วยลำกายเขาก็ให้ป่วยจุดสู้ก็ settle เลยว่าเฮียให้เลยอีที่ว่าสิเป็นเล่น dispute ก็ที่ป่วยนะอีก็ให้ป่วยอีจู่อาริดอนเปลี่ยนสู้a cause เปลี่ยนสู้ hold ด้วยสิเพราะที่ก็วันเซนโฟโร่ก็ต้องที่เปลี่ยนนักบอลว่าเลยอีปีบอลตรงเลยฮะยิงหนึ่งขัดเฮียสุนะสิวันเมนใส่ลำก็ให้ป่วยที่ยังเลย CSO ลำก็ให้ป่วยจะหัวสุดเพราะที่ก็จะเอาไปสู้อยู่ว่าก็ต้องที่เปลี่ยนนะสุขใจที่นิ่งลำปีไงตัวที่น้องเสร็จพี่ก็เปลี่ยนบอลเปลี่ยนน้องกินเองอันนี้นะตัวหินอินเลโลกิฮัลแฮนเราบ่อยนะฮีอะไรลำที่จะส่งเลยฮ่องกงโดนะฮีฮอลว่าฮ่องกงโดนะไปสุบินเอาไปฮีซีเมนโฟกัสบอลวินสุจะguest standing ตรงหินใส่หินทิ้งจุดเลยดูตัวฮีฮอMLA ในฮอจุดเลยมันทรีในฮอจุดเลย CSO leader จี this is the right time นะจีอพาร์ตฮี come on let us start and rebuild Chasat na Chasat ni avelin pa sa kitaute so it's a big challenge e ho challenge ki bola hi tin chule hi chi ako na hi e ho inamo i society o hi pum khat na hong umbe thaina ding lampi le ta khan zong hi ti su avela kin zong ka se hi tin dunia ding in agenda manipur kuki edition discussion ar hi sen chai ho tin chule ka chai ma sangin avelin 2019 COVID coronavirus hat to kilhani impact TV cookie channel team thalangin ipi hozo si aneki wengzing o hitin ikhut sob jingke o hitin social distance mi to ki hapun na bol po hitin ina umo hitin chule ahi thai chana mila ahi lo mi ki hapun na ho ahin hazaw da hitin ai mal ai mo hel lampang hi ki hangai to hite chiong su avela tips chule advice neucha hungki pi hi in stay safe dam selo hitin ina umzingo hitin ji choi chinat na hi nat vai la boiding ji choi platform hi kala avela hi si covid 19 jung chang thwa jang hi mi pi ho jong si ko ma ka sa hin tin chule kanami te ho kasopi ko kanau cha sat wang khwam ho chule cookie society mi pi ho jong si avelin hungo hitin ki pun khomo hitin cha sa ni avelin mol ta jong le pa sa ki taw hitin ji cha saina kan se ki pam hen jing tu ya ding hi channel chai hitin chule tuni soi vet now ai phat chom pin ho impact tv cookie channel official website recommended feedback hi pi theu hi chule tu ya guest ni jong impact tv cookie channel thaling na chung khona ki pa du khain ko mi hi ji hi tu ni program tu ya ding channel chai hitin mun nai chi so ve zo si na bon chawing mang pha